Ki pajba nong sing senong ka mahoti constituency kileo ya kejing mentoy ka bakraw hadian bau MLA ka tha nyuba dasakhet bha lamare ula palai pajba ye kitin sop ying ki balai ti syapalat Syahjar arspa laipau teli ki long ying bat ye kine kitin lasam ha palau ying jong MLA haumroi lawan ban sakilang hagane kesengi dau ba syempang lengdo yo bala penbana kumukertong na mahoti constituency ban ye khun ya ke election MLA Ahrajar Arpulai naga parti NPP laidon langru ba don bok lang karnayor bat kiwe ki nongkit kam ke parti NPP na mahoti constituency habakaran hagane kesengi ba da sakhiat bala mare ulapan pau ya kejingkemen bawatla lakato kan SDM syam lala ban penyo ya kilat jingirap namar ke klam COVID-19 henry kalong par kejingkemen ke bakraw ya ki Syahjar arspa laipau teli ki longying ban yo jing mentoy lengba kine kitin sop ying ki balamang lengba ke skim MLA Ahrajar khat khandai arpau bat arpau arpawai ulapan pauru ba kumunong mikman syam la ino ye kipajba ka constituency kumalaw don bun ba kijing kentho persya ayu bawla ino ye ka mohti constituency henry kumnong mikamat hi ula yai pen urlong ye kijing angnot jong kipajba khamtam ha ka baide pat ko surok nalat jagirut syasonidan ye ka balade ban penmang pisah hadu shispa live ar klur ea na ka banta sau phau kilometer nangta lamang pisaru yau surok na maulas nai terter keban long shisha kijing mentoy ye kipajba ka constituency barok away Hapapan pendapat yang kerteng jong kertong banyakun nama di constituency haka election MLA Ahrajar Arpulai uba ada sekiat bah lamare ulapan benai ke kerteng jong ba syempang lengdo dag ba pentip ru uba mau kumunong mikmat bamanta unlek banyakun no nanong krem constituency re ulabu ya kecengkular ba unang ye don lang bagi ba jong gamau di constituency haman kipor kibadon kami henry unwan lengba jong ba syempang lengdo nakaliang jonga ngai kecengkular ban budin ya ki kam ki pami la Trei beras kata. Pila yosau dah lagi jong kiskor. Nakaliang chairman, nakaliang jong nakaliang general secretary lapan snow ipi. Ya ki scheme, but ki development scheme, but sibun ki baik pila le. Ang ni apa mau di constituency. Kumka takas school eklebia, idang om bang bi mentan lapan snow, bahkan sawan biang sakawai. Apa senong hatlan. Kan sawan biang sakawai. Tahu surat mau hatiru la orlong. Tenang tahun ni surok maulas nair uban selong mo keketian parengkong better late than never mo kamut kadang bahahi ba kadon ban ya kabanom poise ise mo te hoy akapor election lakular nila om ban wara ya kata ban le kata pat kala urlong re wala da kaslam hanre kala long kadang bahaba kalong bang bahaba kaslam ban ya kabakan nomlong mo de kalong kumta te ai ke jingkuplay bai lakit bok bai lakit khia la treasure ham nak benta ban warra ya ka baha ka miat ban warra ikini scheme ban warra ikini ki surok nak benta ka mohti ka maulasnai ban warra ik school bat kita ki jakat ho ka center ho exam matric apa mohti bat kumta terter bat ngalaya bun ki snong ani apa mohti constituency bat ngalai isi bun ki mati ya ka tangam la ban len henry ki briu ki ba keren kindon hi ki ban keren ki banong ba o MLA uklam le ula syuja ula syuji ya ka mohti constituency Henry, sansnem kadai kapor ko balangkot. Bat khamtam uni sansnem buladap arsnem ngiladon lupa ka lockdown. Ma idon be ka lockdown. Kisibun kikam gijam kilot ko bat kilot hut umdai tang hakikam penroy hakikam business hakikam trade kikam lajong ru kilot hut lut na kadau jong ka klam. Te Henry lala ban pon urlong pat ko mangong mene kadang la ba hamslem ban ya ka bakan nomlong ai. Te alis ngilayo ikini kisurok ke bakin sa train ocean le se hadin Arbanai lifeline dalam dep iki prosedur dalam dep iki proses berkhid trying in sai ya kajing sedang yakini ki surok hakini ki snok yo man pendep ban sami ini kitin kumulong barit khat arspa laipo tli ki yeng bat kani kadai kaba ar bat kamdai kaba khaddu sachi sen ngin sambyang yakini kitin kabadai jong snem Ahrajar Arpuar Ahrajar Arpulai hakini ki panai ki panwan pan oh te ngasuman panma pipina ke Islam henry wada do kumtaro ngadap ke dokumen pat bangiyo kali galat pan pendep pan ai ban sam bat kiwe ki jingtrei kiwe ki jingarap kiba kumba la persong no barir rung la persang yang banle ke Islam ki bladep ban ngathrai dengan bakla na po ka housing mo na po ka housing ro sa sauspa arpol ni sauspa laipol liki yengin sayo ban samtin mentahi kini ki panai ki panwan Jadi kumta sa spa tam le. Kiyengin sa samtin sa nagablok. Dengan try kani kadai gasin ka benengkong makamahoti constituency kayo
ya kikat ni teli kijing sam lading ngila banong mo umdai banga kop umdai banga sarong ila dei hindrai kadai ke ai ke kamram ka ba u MLA hi de ban le bat nga so tenat hero ban persengo hapi hang ne ba kadai hi kumba mo kumba ngamut na do basdang hi walada ki jingkren ben ki jingkan tho ki mi na kaleng saudong ro hindrai kani kadai ke sen ka banungkong ba ka mahoti kay omat kat kini ki jimantoy ba ka kayo kesurak mahoti ngilayo sanction mentai sispa khat saw klur nado na umsning hado asonidan 10 kilometer shwa wat dari 4 yo boro praporo 10 kilometer ngilayo sispa khat saw klur bansina kani kesurak maulas nai kemenaner bang hado ha jingking mungkin ngilayo mentas 10 klur bansina lai pukundai klur ru punyawlak tapi ngilayo ban pentre dengan ngin pej haubnai Julai lane Agust ngatrai kat ban deblut ki procedure baro panyo sedang tengah belai ngakan mau ya kini belai ngapan sengau ya pi kini namar ba ngakwa ban pentip sepimo namar ba mentale namar ba mo nyakren ba ka pasya namar ba ngale jele no senong krem te bun don ki ba dom yang don ki ba kerku kerdo yang kidan ki ba susi kidon ki ba yu hendrei iba badeng sempang mo ide ibahiyeng bahasa mjonga ibadeng ide ibahiyeng bahasa mjonga ibadeng ide irurang ba iban sala ban syakri yapi kumbanga nga syakri yapi kata gadai ka jing pentikna ka guarantee ngala bonong na kaliang mjonga